Abusia, just another day, my wife was surprising me. And I didn't say, just what me, I catch him so. Mention a number and Quania Riana and I will back. Or Johnson, I said Johnson or Johnson. Or buy a Kuta tutor, just say. Was a man, or some of me, hey, nothing else was the best surprise me. Ah, just say, oh, that me. Just say, what that I was here for me, maybe prank, no. Well, prank my men, gentlemen, crack. Mentum, I can't be a person. Ah, me are comfortable. Mentum, Snassi. And now I'm going to say Snassi. It's Snassi, that's my home. My bread. So the way Chinese will be a old dada. Yes, and I would dada me. Catch you. Now, Politan in the guitar. Bibiani. No, and yet, Bibi. Politan in the guitar. Oh, that's me. Ah, yes, now what's there? Every me now. Is it just say, oh, Bushai buy a Chinese, I say shops need much to your batch. Say, yeah, time maybe so online, yes, I say. I order, or I crack on the aircraft, sir. They say, dear, just say, shops need up on Pomiram, sir. I find your coffee. I'm here to Manina. You're able to your Manina. Mamma said, gentlemen, I was just said, the way I'm here, best surprise me. Just say, I'm a I just do fair my cotton home. You do fair my cotton, and now I'm into home. Then they ought to be going, almost say. Hey, I don't quite the open way, Nebby, and I'll go order or shop. Sir, I see a friend here go to a car. There's a coffee. Tebusia, Minion want the credit, but will be an Amirasama. May that surprise me. I know what that was say. Hey, so, and in a dog in Kwa. I made a woman who had in the Abaji dog you. Ah, sure. So, my managers are now. Let said the Gusu the dog in Kwa. Anna. You say shops in up on Pom. Oh, so on it here. Go by me be a patch of me did it. No, we are man. Because who catch him say? Nana. We are man no for Guso. Who catch him say? Who catch him say, what pay? What you go over shopping. And so still not so the dada make catch them say. I was Bruno, so about shopping. Nasa. Usika, no about no be iska. Oh, she. I or discuss here, Uba say, what is ATM? That's what about no be iska. Into iska. Also shopping a quan renew. Oh, Bruniansa. A quan into Banasa Uniska, no one watch it all. Iska was here and son of them. So what I say, sir. Aye, and I'm on Quasua. It is a Bema. Eh, what I say. Ariana so no udi na agro ti bi e koso ti mame na me sha no surprise aguso surprise I want man hu party guy we say pepe oso ma me nwuram ene de monkoi monko na me so me ba yeah monko na me so me ba dabi monko na me so me ba me di mochi peace out. Aye, and I'm on Quas no. So I say, I prepare. I was see Bruni see Yiskawa, Nafa shopping, and then my wife I bet Jigum so rough. I only was on your Pesamincum, Scaba no me beardy. Namas me hot tome, never niaje. See, I say Bushamun and Amuyo, so I say. And then I say, Memana must start, Memana must start to go Bemebu, Piabon, Crana, und min to ade mpom le na yere me yo mema bebrebe wo pia me ade me fe pa pant ade ai me pe pa pant ne to me pia ma to bi nam da bre me yere na me yere so aye de ahye na ese ma pepe short knickers amano na sa short knickers no aye de wa hye wo fie nte no no sa no tim say yes
da bia oba ho akono wo hwe o yere kala ne sere ho kura na say bibi e koso busua de no anie wate ase build obusua na obi bia nya kama eno an say ena me ba ye ya my wife ayeda abagije gu mi so yo ama metim Pajo say phantom brazier. I'm Thomas is here. What's it? Catch them. Mistake. Pants and brazier. I do power but palm is here. Oh no. Pair panties. Any brazier. Go before chef. Then you be able to catch. What you say? Much more romantic. Me am a turn my romantic. Yes, nah. Me say you call out no. Me buy a story kakre. Aye. Never to get to be never know what new panties. Any brazier. Economy. And some who say, hey. Every time we are me babia or what dear. Yes, me welcome on. Aye. Share. And your panties the brazier the me can say me cocoa jina so me call shop na me ko top pad ya ma ebu omo so mu yusu na me makwa yi o ma me e na mba betu aka na lady bi juna ohwe manim saa was as bronya so ka kire me say wow be ma pa no be jina toto we na me say me kwakwa koma me yere na nka hwa na emeto was say wow be ma bi say de na me say my engage o my engage party she una won to me de meto ade a me de be ma me yira ye no ho de ese ma me so ma manage ntina me yira so de ma ba shopping no fa ana de ati ase me ana ma me chamon enne once de bia on de be me yira be je gu so isi twemo me yira be je gu so unse ye ko na awia wo mu once ya be shemache so green ya be shemache ama ye say esum nko a ati ase ye say esum nko a ya be shemache Oi, abusia obi abaso no ahye wate ase mo na me yira asema me na ya aseda be ma de ese bi o yire ya de ma wa na wani aso ai o yire ya de ma wa na wani wate ase o yire ya de ma wa na mo wani ayede wo mo wani aso se de be ya o ba nde bi o be ne mo ti mo abusia mo na na se no nya ne mo ma me mo na me yira ase se adwempan ye so da wase se after shopping unse ye ko shopping o mu hu de ekobia me anga sakra no se o da bitimi o or me da me ka transaction tra me me di na chi oso o do me sra me dwon so aba ba bia mo dwon so no so me ntimi fa nkra na nyina nyede enko ho na am so ke sa de a ne me twen abuso o ko no so munim no ye o ko no ja ne phone de ma me wa bitimi ne pa o ko no san ja ne phone de ma me o ja phone no o ja phone de ma me a se de be ya me frɛ na me nya no wakose mu amedam chokra medwalai obaya enyo ma ne kitekita ni na say sa o ka se mebi wo mie hu nkire me a you say akobese esum na aba no esum na aba no hwedan ati ase je tewusia sa pepe yeda munyi na amase after shopping ye kofie ni akwa relax ni akwa enjoy te yede ya na ye betena studio wati ase na ese abusuafo ahunu ni yede ni ekro mama once this year where dan I wanna start in term sena ewia no bu some are buy so start in term some are start am for da wase mo amodam wife wase nya mi nhira mo Ambaso no ahye video no sai pepe. Oba no ahye. Oba no ahye. Sa. Bibi e koso. Ma mpacho no akasa no se. Me say. On said this year summer no starting term. Be May starting. And this year one also starting term. That means be I want the white snow, white Christmas. Eddie. This year. Last year, actually, white Christmas. Thank you, Rebecca. Yes, my name will be the man for the was. Thank you, ma.
I tell me that's why I'm sa pepe. When you said you're your chain. We just say we. And then me ira be jegu so. Me duru ya so. O se kwatena ase. O se kwatena ase. Na me say, shop bi so no firi mu ba so mu ni o ma boarding. Me say, na ma me. Me pa dia. Na ha so e. Me say me wife na ha so e. O se hwe. Me wura okoye ekoye. I am a someone no abusia because me say oh no be a wo kwata dia mama. I di wachi di ase de. Ah, one ma wo de wo da tete me. What that tell me? Why is my room so ampa? And actually, next time. Next time. But they know how I'm in pet. Matthias, or my share was that yesterday. Who told you? No, make you sure, say. Come on. Gee, you better a baby in chain. Aye. Where they had the who could be now and try to take it. And say you try to take it. Time run a pound by 10 minutes. A pound 10 minutes, grandpa. Now we are so. The baby in chain. Or bar penny. What I say, a home figure. I disagree who me that they say many more. Many more is it true. That is the power of Becky TV. Tell you say there. Ya ba land ya say bet na bibi mu na ese eja ya move on na ese ekofie ti bibi aso ni a bet Adwenepahene enka nyankopon wo hira mo nto nkonam na obedi ni obehye empa ofie da so ate ase ai on say wo humi o ba hu meyere what ate ante colors na yede a mix sense a pepe ntina na mankwa abusia sa ti say baby so ya bie na to achese ba betena asene se puwa on to ase bibia na left and right ma mo hwe me ka se mi a kire mo ase ne de asi wo ye be ma mo ni nko ba wo na tie ho wo ye be ma da bia no he mo pa wo hwe mi a mempem asem wo pa wo hwe mi a empem asem message na me de ma ono e na tie wo pa ka kire me se wo empem asem eni maduane nkam coat na kam shirt ba de a me ka kire no se oba wo na tie no mo ma obuo na ni die emra mu ntem obie no wa wonko me mene me yere yesre bom yekum bom yedin konkonsan bom chese yedi agro bom bi pragro bom bibia bom en na kire se odo en na kire se wo ye bema se bi utifie mema bufu emma bufu emma montemma ade enche so abufu beba obi ka kire me sa Adwenepahene me ne me kunuti me tu akọ me kunu nchen na kwa me koyi menye sure se ye bekum bi na me ka kire se oba ntokwa de me ntimi promise wo moye dey mbekon tokwa but ade ase o make sure no say mo ma ade enche mo ntokwa so ene ade san oba wonim so kunu ntokwa ba mo ntem a wokoda no aboso powder kama be ma na so ne nam ho kodwin nam akosi ne nam ho abu wansa ne san ne nam oto no ho no asan boto ma kama shell toma ene wokoda na ne be ma be da na wo so no he ne bank card kro be yi da ma me ma ade enche ntokwa so ya na me hunu ebi mu a omote aburuchire stress we say mama me to bi mama toma no me sa to bi ma kan ho why because manage toma ho pa she toma no say ye won keto na ya na ye de omo de sebo pie ene wa kese a wo de hyeda nketo na de wo de hye pie nye wo toma akese ente ne de wo ye de be wo so wate ase wo ye de ebe wo so nti bema de se wo na oba atia wo ye de oba pema na eye good oba so be de ope bia ye de amana obi wo ho a wo na yere tia wo sen an e na oba no de no ka me oba na bo matrimoden oba na mpese me ne beda e de be na wo ye ade be na wo be ma no wo ye ya oba no wo de no ho ka me wo e no na ese wo tena ase na wo ye homework ye de eji so ka kuliti no ma ya oba bie no ho a wo mpewa obeka se okoba ne nem na wo ne nada oba ompe no ono no be baba ne ma baji usika eno kompo no da anofie kro won fi wano eno no so oba no ompe we bia me kase one night stand bi no kofa no paso but so oba accept say ono be tena bobrade na ese se won se wakoma mu oba nso koma mu ope won tun wapene nti wo be ma no da bia ka kire mu obi be kasa Adwenepahene empe me manasem nyese me empe me manasem me pe mosem to the stand say me kana utrim yo da wan hwe a wawale aton mpna twa woten apeso ye koda na wale no enko yi mfa ma wo
nti me ka akire wo be ma ne se ma otiri emunya de ena ho na oba wo ne tie no jeje oba no so ntokọ beba mo ntem obi no obeka se ma ntokọ ama mo ntem ntokọ beba mo ntem ba ntokọ ne ba ye na no e ma de enche so be ma se wo so why mistake a ko ba na nimbu nkotodwe ka chen se maame odo mesrew de si ye bia no twa so because e ma ye nipa bia o mo twe ade ko mu ma nte se mema oba beto atwe ade awura ne mu a e be hye ne mu a nti wo be ma na wo pesa so ndwe ba fi no e na ma so easy to forget e ma be forget se si a e ma ya ade a e ma ye nipa bi mu a mo forget ade ententem enti ne se wo be ma no na oba ate na se bibia si a e men ha ho men wore kwa no aso obeko wate ase ma me so muna me nkyere o made eno aso obeko fatom so eno aso obeba se ya o se ma me odo me se ade ama ye bia fa chem na bia try dey me se fa chem ye mistake na mko yes ade we timba che ebe mo si bi we ya pema ni mo nyam da bi but ye mema no bi den pa yeah we nyi misika ade we keke no ema oba release na stress ema bebe na nyim ye Adwenepahene forget it bebe na afiri na se dia san ba fi ho eni dia san ba fi o mpe na apedi wo da hwe se wo no oyerete na mo nkasa just 2 days in ko fi ho hwe de we are stress e wo fi ho omo ya adi o na mo kasa hwe ni gie asa ho keke bia ba asa obi ani age abusua mo ma oni gie mra mo busua da bia meka no credit akere wo ye be ma gina se be ma so ati ase na ma ani gie nye de e mra wo busua ma ni gie be wo busua mu a de o pese o ye bia no wo sabeka oba kuteska obetimi da ma obi an se me yere to da me so me yere jiska she na me nimpo se me yere wa save na me nim se wa save da ho a chese what ya say oye na me osimi kunu yanko na me nko surprise so what ya say ntia ye no e na e bia me be ma me se chi eden I'm surprise mfacho da bi o me kan chire mo ene da be na be ka chire mo oye bad papa oya macho oya macho pa oya macho se enche ma wo de ba enti da bre nu ntia on dai oya bad pa nya nu ntia ene ko kan nkuruma mamini abuso ya sa pepe da bia social media me Adwenepahene no obi oni me bia nim se me live fake life adia ye wo fie no hwe me na me yere ba social media so ache wo nje se bi wo nti betima live fake life for sa abepem sa amle da bi What me live fake life sa Mrs. Hamley. So that we no ma frɛ. Obi oni ye kasa bia, obi ofrɛ me bia me fa bia no. Na me yere wo akire, me ye wo fie, na da loud. Na me yere so kasa me so me kasa, almost Adwenepahene. Emre obi ni me kasa sa Adwenepahene na me nim da wo. Na me nim sɛ ebia mo live fake life for social media na say but me front time bia give advice wo a wo yere so te wo. Mo din komo mo sere na otie e da loud. Ma woni nye Uma wani gia da bia wa brabo so de esiwie wa brabo ye de ekoyie eno ne ade ye de ehia wate ase eno ne ade ye de ehia so utena wiase na se utimi e de live peaceful life a entem bia no ho de ho to asema da bia meka no entem bia ho de ho to ntem me de meka kire mo se aburu kire ase yete no stress wa ha o part time but message na me de ba no en na fa na follow page no e de emaye wa fa kra na Adwenepahene ha me Sena me mechire se ye mfoso obi a but ti wutie nsem na ye kana wanga no fa beboa wonso bi wo ho a oye minim sabi ye je futu free mo the same time so mo je futu ye de eso free ho what ya say ye read comment obi timi kasa Adwenepahene ya kan comment e na o read comment na so dia bio me no me need time for nkwasiafo bi because oba na bedidi matem anya ho na obe draw attention omo mo tro nyansa no na read o comment na afa futu aye dey free to bana so be di atem na wo no obusuafo maka bom na makọ tena ba bi di atem na makọ ede makọ bi page na da bia na obi ya de pakora na mu di atem ho de kan coat na kan shed because adwuma na ewo mu no yete ase ntimi udi matem na mani kuraje na me koba so ati ase ntimi ma me de meka kire mu nyina na se mo na me yira senye de e ma me no na se ma me na sa ade na emre sei we na we je o ye say ni ade we obi ka say chicken cheese we obi ka say chicken cheese ntebu so da mu nyina mo ase mesrew sa amre mi sister bi ti ba bia wo di awre ho me bra bi ti ba bia wo di awre ho e bia de eyi na anu uni masem wo ma bi ka kire me ma me panyimu bi o Osa Adwenepahene mu mpa no yire mu kun ya pa o ma me hyempem pa chese metimu se mnyakote amedi oh ma
Osa Adwenepahene no yire mu kunya pa o. Chese wo ma me shempa buru kira stress nko a nam so ma be yi why be yi enka achi Nyankopon ye de ete ase. Ti mesere unya bia no aso mu ye. Ba bia ne ha. Ba bia anjoye. Ba bia anwo ti mo bi. What I say? Yes, mo bi na ada o. So okrumbo akoma 2 cedi a 20 euro 1 peso a mo woni nye. De hiase be ma no be bia de amount. Na oba nso woni nso na be ma no so jeje oba no so. O jeje oba nso oba no on complain too much. What I say? Nti me da mu nyina mo ase. Mrantie ni. Mrantie ni. What I say? Na so achia wa. Na so achia sa. Tabusuan ye da mu nyina mo ase. Adwenepahene na busuan me yero ba jeje agum so akoya shopping peche. Na be se shepe. Ai na man kwa terms akese nko an o timi kasa shepe. Say we ase dey also we ejuma. Na we ejuma na odi bi mamia. Me am save sanity. Me fan konkoye. Me fan ko to tontade bebre nine. Me your ba so ebi wo ho no ma yese me ye dey me drink. Na me save in case say so me pese me to bibi emma na me nkoji scan free no ho na me am di misika ayede ato di ode be ma me boso me na maboa no nkaka na me dey ayede ato na aye bebre so ho eno sa no wo shop na pese o to bibi aye expensive I bet my dey ato because what starting ya say ene ya sika ode ma me start ye na me ye dey me boa no nkaka so wo hu ti say a drew time I pese o the surprise no akoto ade kama na ode ayede e dey amma no ti no me so me dana se why the why appreciate it. Nyankopon ye dey because you obia so na e be yes. So Ntabusuan ye da mo ase. Ai ntino. Ati ase. Nyankopon shira mo ntom ko no ba so no ye no wa share video na ye de ama ye. No I like keep page no follow. Dread TV. You can for Divine Organic Skincare product. Tap send and the hair TLC. And Divine Pills and so the other. Obviously I love you guys. We love you too. Now me say iPhone 14 need you. Ish. And yeah, say instructions on there. Say no me start doggy no 1 hour. Does. There be share. Now I got say a small journey. iPhone 14. Me wo bo wa ma wa enu di na wo twa ho e se kura me enu ntimi ko peto ma aba se ko peto ma she I before timi se ko toto ma aba ntenu me hu ya na gina so na me ko kan wato me nye na sa pe busia ntenu mo sia ba so na wa share video no we love you all peace out bye